Kashlem ai jihingkai nagabanta ki khna haga jingle kai football ka PFR Football Academy haga khatsau tarik mentau bunai kala yo ban pelaj paj ba ya ga home jersey nagabanta ka second division football league ya kani ga jersey la pelaj du assistant coach jong ka senior team u Jewelson Lingdo haringat ke jingadon lang u goalkeeper coach ka senior team u Amrit nangta kinong seng ya ka academy bakuntop yu ba Frankie Kharumnot uba rilang mulim pada nangta ki khna ile kai bat kiwe u president ka academy uba Frankie Kharumnot ulapan pau ke jingsongo ban ai kuble kirpang ya ka umrupa ke belak kloy ban no senyang ya ke jersey na ke benta ka senior team ha ka second division football league bat kiwe ki jing ai sumpa na ke liang jong ka umrupa ulabu jingmut ru baka academy ka netrelang bat ka kunhon ka umrupa ban kinkiu ya kani ka product kamtam ke bami na ke jela menglia badru hakino kino ki benta bo pher step melaban pernah play kebang ya itra lupa di kelasnya ini beri jersey wadan haniru dapat ini bagaimana semat apa ini jersey apa ini dapat ban abdul sini benta apa ini jersey di hani step temetai ini sebelah sini kepot dengan fatni coach dengan semat touch ning kong ika ya jersey players dengan fatni ikut jo man sini benta jongki dan kau kapten man sekarang ketika jersey jadi benta lah sim minta di Mevan dari vice captain ini step apa kita pelan kayak di jersey minta ini kan ini league ya di jersey which one akan dikepot na ai play pi baro yang ini mentah kumki officials ki coach ki assistant coach bagi players jongka pay for right football academy dia kandat abangi pitch kadika football club ya paling kreat mentah nak pataka jingle kai second division jongka SSA dan ya katu dia ki jingle kai bingla adab kidan ki results ki bangi yoi bahkan long bagi bangi tembu bagi nang yai kêu sekemat ngina persang bagi lek khamba kina duk bunga join adu bungi sedang ketika preparation jongi ketika league bamenta yo ki experiences ki jengasham ki babon yo ki experience bagi ki players ki bon ki players ki badan ki jong ki sap ki officials ki betre ilang bat kumjur ki management ki baju ai mense mengi ki baju kersan ini kita ki jeng bangi asam hang di hang tai kum ki academy ngi promote ngi bon sing yelek ban promote ki khana academy dan nyim dei bangi nasam ki players ki bada ki bala bet la biang lupa ngi promote na po academy khana makin yakin teu ki khana ki badan sap na ki barat makin yakeu saprang okey datang kini bersyukur ini kumbangi Syam mentah ke ayam abangi let siapa ke second division jongka nika tournament juga SSA tournament ya ia mentah bagi player bon ki player ki batmai ki long fresh ki bompat dia lek kai league okey nomor ba nadu bangi yok promotion macam senam jongka third division kumba khandai ngut nagi senior players ki lami so kidan ni ya Syam hi ki jeng bangin replace ya katu ke experience okey dari ngidan ki khana ke badan sapru ni ladu no pat ke experience ni adu no pat ya ka kumbong ka jing aso thu lang jo ki kum ka team bang ya job mencap sampai ke third division so lingba wat lang ya Syam ki ki jing ru nya ngai kerman bang nang ya ngin yang pen wonder ya kan ka team kang bangin yo ban ya nang di sakmat ngin yo ki jing job ngin yo ka ya kat ngin poi sa ka thong ka jong ni sapat kum ka team ba kum juru akum ka club berkawai okey kubus fourth division kani academy te aso yarap shibun yang ki player berang khna entam ban long promote mo ya katalan na chong man pin iya takasap
namar bun kumni kena panak kendong ye miok tapan promote ha benlek kai ban peli takasap ha kawai ke klub ke bak hamhe te lengba ke jingdon jokani ke academy nila ban peli la ka jong kasap ban kunta nadu ke food division nila ya yo ban peli la jong kasap bat tar hadu kadi klub mat ke bamenta ba nila simbentai kini ka second division ru te kunta he angba jingdon jokani yarap shibun bat itu ya player baru kibaran ini ban kami trash tom susu ani shikmat takatai te ningkong ngakaran sepang akademi nadu bang join nane nadu mental lies nam nadu mangawan ningkong 2019 te jing kai bang iyo men nadu tu senam kalong ngira yo exposure cibun bang ilai sabaru atan ngi experience yo coach ero bi kai bai ta aden bagi yo ban simta ka fourth division ngi kum ka tim ngi le kai bai kumba coach le kai ngi pomadan te natu pat aden bang ilai simta fourth division nila poi hadu ka final ban atau ke por ngimla ban job na final tangba ngi opat experience sibun ba namar ngi wan nawe gijaka bat atau kapor ngim dapat itu baro ketim namar ngi bun ba ya khot untuk ikut te hadin satu part ngila po hidup final bat ngila sya promote apo kathat pat hadin untuk ngi kai kamba susu ban ngila po syadu ke final but ki player ru kile stom ya tu kapor bang ngin po sya kathong adu bangin ras dan ke final tanpa Debut ni ka food debut ni ka second division snow gum no ilade. habai de bat ne ka second division pat ngi dan ke jingtuna kendiat ni namar ba practice ro ngi kamduna bang ya namar ngi tang simbenai tu swa bangin lek kali melele kain dia po SSA te ki player barem kilami te idan jing kendiat ndreungut idan jing kendiat ban snaya ke tim namar katu ngilai lek kai ngidan ngila don lang kum tu haden pat kilami no player kum tu pan ngi adon jing kendiat te namar ngidang day tangki player academy te ngimpat la ban adu kata ngimpat dan experience ngidang ban kam sibun experience bangin la ban lek kai ba wala kata ru ngimdu jingkerman ngidang dan sau teliki match bangin lek kai te ngin lek ba syu tangatai to hakaju kapor bang yakran sephangjong ke academy ngi dan ka grassroots academy ka badaina do ki khana south nam sansnam kemudian hado under 18 under 20 level okay. So ngiyele ban promote ikini ki khana nado kapor baki dangret kenang bangin yo ban kembaong yo ban nurture ngin yo ban pensan penhe yaki haka sap ka baki dan kenang baki namja lenti haka jo kaporu ngipen ngiwan ra ki ko holistic development haka jo kapoong ba umdai bangin fokus tang hapo ka football ngin fokus ya ka development jongki nado ka disiplin ka jongki hayang hasam ka jongki ru kenang ba kanam mirap tang haka football ability jongki ru ndai haka overall development jongki khana ru